Johala boma ma Isiolo chiwo kwayo makende ne gavana mar kaunti no Abdi Guyo mondo kas gedo mar chiro manyasani madhi nyime mondo konygi e geng'o masiche mathoth matimore e ginga paya. Ka otelni kod jakoma margi James Gitonga, johala go puoyo kenge ma gedo mar chiro no osegoyo nyaka ne gavana Guyo kaw apisi higni 2 mokalo, kendo medo kwayo Guyo mondo ket mwandu duto madwarore mapiyo mondo chiro no gedo mare orum kapok higa ne orumo. Wechego osir kod jakeno mar chiro no Esther Kirunga. Sisi letu ni kushukuru, na tukiingia hivi tufuatilie kila kitu iwe inonda, sababu tunaweza ingia na iwe ni nyumba ya kama ni nyumba ya ng'ombe, sababu ikataka kufuatiliwa watu watakuwa na soko nje kama wakati huu. Nataka tafadhali sana Mheshimiwa Gavana, wewe ni mzee kijana yetu ya maana, hii soko ikuishe haraka, watu waingie ndani na wajihudumie maisha. Inawasaidia sana na wamejaribu kusaidia watoto yao na familia yao. Hii miradi iko 80% complete, na hii soko iko 3-story building na iko na capacity ya 1,300 stalls. In the design tuliweka 1,500, lakini ajili ya space ambaye wanakamati walisema ya kwamba ni kidogo, tukajaribu kupanua na ika reduce by 200. Sahi ina support 1,300 traders, both wholesale and retail. Target yetu ni kumaliza na kuweka final touches ndio tufungue by February, latest March.